ye ke bile ntwa e nngwe ya sepolotiki e thata se ke ka ge mekgatlo ya dipolotiki e na le diphapano mabapi le gore ditheeletšo tšeo di swanela ke go swara bjang. I can now confirm that, as reported in the committee last week, they have not withdrawn. Morago ga dingangišano tšeo di tseneletšego tshepedišo ya ditheeletšo e ile ya tšwela pele le ka morago ga diphapano tša sepolotiki. What I don't understand is why did they walk out of this committee last week? No one, not a single person, none whatsoever, ever uttered a word were withdrawing. It's you, members of the committee, who went around putting words in the mouth of the public protector's representatives. Ifela go bawa se ke tlhobaelo go baetapele ba bohlatse. Advocate Mpofu on Thursday indicated that his mandate after that application was refused, that his mandate as the legal team was to do this application. And then he said, what that means is that we are not able to take part in any of the further, he called it illegal activities, which would go beyond the application. Morago a gore Mkhwebane a kgopele sefata seo se ile sa hloka mabaka a go kwagala gomme kgopelo yeo e ile ya tšhollwa. You think you are fine, I can proceed under you. I feel I can't proceed under you. Hence I said to you, then you need a third person, that third empire, who would say, but then is that the proper environment to proceed? Go le bjalo moetapele wa bohlatse o boletše ge bohlatse jwa Mkhwebane bo bo itshemile godimo ga bahlankedi bao ba rakilwego go hlatswa leina la gagwe seo se jetše mmušo mašeleng a go balla go seripa sa milione. Ditheeletšo tše di tšwela pele le go sasa.